Obratno stavite ta daska. Stavite ta daska obratno, ta dolje, ta ozgora. I neće vidine nos. Ta ozgora. A ne ide di tako, a? Di za nos. Ovdje gore da vidimo ova možda. Evo svika naša. Opet tamo će i padne. Dobro, treba što. Treba tu i dole, tako ne? Treba tu i okrenijaš. I te to se vada. Viš ga kako je lijepo visi ovo vraćeno. Super. Da. Super. Još se izvučemo iz zemlje. Poslije malo. Ide pobravo poslije pločaka. Još čepraš. Pa tu će biti slično kao kuća, znači ima sobe, odeljenja, odrune još uvijek. I tako, radionica. Tako da... A može li da tu? Raširite ako ne može dolje, a može dolje. Dođi vam. A nema ćete paske imati. Nema ovdje. Nađite na postara vamo da će se kipa sve da se stavi vam. Pomožeš papčitu ti? Ovo je Alče? On rodi. Ali ne radi za ove stvari? Ne. Ko radi najviše ove? On poviše se, ali ja sam mu naprašio. A ti radiš najprije na ove sve? Sve dok radi. Ali babče zna da radi sve? Zna. Dobro. Tako